Mesela Karabudaylar. Karabudaylar işi. Ne karası? Yıldız kaç? Bir devlet gibi yok. Sen aytamayın. Yemine ol gitti tarkaldı. Aslına kadar. Nakay'ın hocaları, siz aziz milletleşlerim, avuldaşlarım, elbette benim için bugün sizinle şıraşu en zor vakıgalarının birisi benim turmuşumda. Oturdumla kimenin ey türüne, koradımla sunun tübüne, su tüplerinde hiç kara yok, kureşekkeylerini kurmi şara yok. Min sizge eniyim turunda kökten silerge jiyinip giriydim. Bugün nihayet günü kilip jitkendir de bileyim. Köngülümde yırtken ernülerim, gazaplarım biraz basılsın, canım tınışlansın deyip sizin aldığınızga çıktım. Niye indi şu şunday matur gününe facigali yazmışını silerge buldum deyip sırasağız, şunu gına aytalam. Bugün bir de benim için en yakın, en kadirli kişiler otura. Alar beni anlarlar diye bileyim. Bu hikayemni eniyimnin yaktı isteligine bağışlayayım. Ulana dua bulup varsın. Eninin ölgenine de 50 yıldan artık kımır uzıp gitken. Hazır indi ben onun yüzünü de hatırlamayayım. Çünkü onun resimge çıkanı olmadı, o dini kişiydi. Resimge düşsem, canım şunda kalır deyip kurukkanı, eli de hatırımda. Şuna göre Milan'ın turunda bugün nişik göz aldıma ile şulay söyleyeyim. Birge yaşayan vakitte etiyenin ellerine itibar vermişsin. Alar gımır boyu şulay birge yaşayanlar, şulay yaşarlar elde bulursun. Moskov'dan Şepkinisi'ndeki tiyatro училищесinin birinci kursunu tamamlap kaytkaç, enini birinci mertebe kurgan kibik buldum. Eninin yaşakta kolxoz firmasını siganda taş küterip işip düşe. Ol vıraşka barıp kurunmuy. Çünkü ol dini kişi. Din kuşkanşa sit irkisiga üz tenini kursetirge yaramay, günah bula deyip kurka. Şunun arkasında büküreyip kala. Bana kadar kişiler duru basıp bir yatırışalar. Avulu ise mine şuşulay, zirden eybir izlep girgen kişiye uşap kaldı. Kütü kütkende yalgış yığılıp kulu sınganıya. Bunda da bir aşka var kurunmuy. Siz ölür elde buyluy. Bana güresin dürüst yolganmagan. Bana şulay yalgış şitke karap tura. Göz aldına getiriniz. Gözü bekiri, kulu kekireyip batkan. Bir gözünden yaş ağıp tura. Eni, benim anı kuruğum buldu, gözlerimden yaşlar tuldu. Aptırağından işlerge bilmegeç, minanı tirerge tutundum. Gözünü koramıysın, mina kişilerini yat. Balaları enilerin koramılar deyip, bizim turda ellen iler uylulardır indi. Ey balakayım, yukka bırşılmasın. Kuday Teala şulay yazgandır indi deyip, meni tınışlandıra tırgan idi. Eninin yazmışı ötede facigali bula. Yaşlı yetim kalıp 16 yaşında anı bir bay kişiye kişilep kevge vereler. Tiginin ir katını ölüp bu ir 5 bala bilen bir yalgızı tırıp kalgan bula. İki balası dünyaya kilgeç uzak da ötmey, iri Huma şiirinden vefat bula. İri ölgeç 1981 yılғы açlık vaktında
әнинең үз балалары да, үги балалары да, барысы да аштан үлә. Нишләсен, кире туганнарына кайтырга мәҗбүр була. Менә шушындый авыр бер вакыттан минем әтигә димлиләр. Әтинең мал-туары бар, ашарга ризыгы җитәрлек, вәләкин бер шарты бар. Ике аяксыз хатын аякларын җил суккан. Сукыр карчык, ике сабый бала. Менә шуларны карап торсаң, ул сине хатын итеп алырга риза дигәннәр. Нишләсен? Беркемнең дә аштан үләсе килми, ризалаша. Бүген мондый хәлне күз алдына китереп булмый. Күргәнем дә, ишеткәнем дә юк. Әнкәй тырыш кеше. Көнне-төнне эшли. Башта әтинең беренче хатынын юындырып чыгара, аннан балаларын, аннан соң сукыр карчыкны. Менә шулай ничә еллар гарипләрне карап, тәрбияләп тора. Моны фақат татар хатыны гына эшләргә мөмкин. Мин үземне белгәндә, Сукраби дә, әтинең беренче хатынында гүрияләр иденде. Шуңа күрә мин алар турында ишетеп кенә беләм. Безнең илдән хәерчеләр üzülмәде. Әнкәй шуларны ашатып, ишертеп, мунча ягып, битләрен яндырып чыгара иде. Bundan bizden kişi üzülmedi. Avulga kunakka kaytan kişini әнкәй çakırmay kalmaydı. Nişik şulay, keng көңіллі kişi olgandır, hazır da anlay almayım. Ул bir kaçanda turmuştan zorlanmadı. Abid öz gımırında köpmü kaygı hasret görgen. Әнинең ничек итеп ураза тотканы әле дә хәтеремдә. Яман иссез җәй көн иде. Әни басудан урактан кайтып керде. Иреннәре аппак күбек, үзе маммасу, бөтен тәне утта яна. Түзмәде, кар базына төшеп китте. Җитмәсә, авырган килеш бит әле. Әнкәй, нигә инде bu urazanını tutasın? Bütün vakitte tarıydın hele. Ey balakayım, sen hele anlamıyorsun. Vakıtı jitteş, anlarsın hele dedi. Eğer ölsem, urazanını tutup olayım diyen uy bulgan köresin. Uraza tutulu, bana şulay bulavı. Urgılıp ağadır kar suı. Ник basılmay yürek yar suı dey tatar. Şulay bir vakitni kündüzgü repetisiyadan kaytkaç, aşarga pişirirge berengi bilen suğan var. Azgina bolsa it alırga kirek deyip, kişe tübünde kalgan vaktiye akçalarını sanab oturaydım. Şakirov, senin direktörga çakıralar deyip kelip ayttılar. Ey Xudayım ben aytam, närsegine buldu iken. 23 yaşlık yigit bit, turmuş bulgaç türlü haller bola. Direktör kabinetine kelip kirdim. Karşımda tiyatrımızın direktörü Sabitov abi otura. Yanında tagın kimdir var idi. Şevket abi mı, Hidayet abi mı? Hazır indi hatırlamayayım. İptaş Şakirov. Men sizga bek ko'ngilsiz xabar aytirga tegishman. Sizning aniyigiz o'lgan. Nechuk endi mening ani o'lgan? Mana telegramma o'qi. Telegramını oldim. Срочно приезжай, мать умерла, Мингали. O'zim o'qiyim, o'zim ushamdim. Nechuk endi mening ani o'lsin deyim. Ağrı deyip hatta yazmadılar. Sana әнеңні көмкілерге 3 gün vakit berem.
Сен қайсы яқтан? Бізге самолет бүгілмеген ша. Uyarı бар, сыңа қалма, вақытында кел. Тезгіне тұлай тұраққа қайтып, көрші Маржападан киіз етік алдым. Равил Шарафи свитерін берді. Февральның 28-і солқыннар тұрған шақ. Көршілерден бұрышқа біраз ақшалдым да, әзмәз көштен әшін етіп, аэропортқа кеттім. Кейсем, бір билет та жоқ. Енді нешлер gəlіп аптырап тұрайдым. Bir kişi келді де меңа, сіздің айығыз бар ағасы. Нәрсе болды дей. Әне өлген. Дақилләшірге қайтам. Билеттар жоқ. Нешлерге де білмеймін дейм. Сіздің әнейгіз өлгенге телеграм бар ма? Бар. Алайса идәгіз әлі менімден деп, администратор өлмесін алып кіріп кетті. Аллаға шүкір. Билет берділер. Қазаннан бүгілмеге самолет 45 минут ұша. Мен бүгілмеге келіп түскенде, қараңғы түсе башлаған едінде. Бүгілмеден әлмәтке автобусға отырып кеттім. 60 шақырым қайтырға керек. Мен әлмәтке келіп жеткенде, тәмәм қараңғы түскен едінде. Yol şeklinde basıp duran, mine bir vakitni buralar ışalarını yürütürgen vaxt avtobusu kilip to'xtadi. Jalilga qayta ekan. Men suyunishimdan rahmatlar o'qiy kirib o'tirdim. Chunki Jalildan bizning avul yiroq tugul bitindi. O'tiruvim bo'ldi, so'rasha boshladilar. Qo'yan qaytasin. Narsa bo'ldi? Nishlab tunla yuriysin diler. Әне өлген. Дақилләшірге қайтам. Қайсы ауылдан. Сіз біздің ауылды білмейсіз. Бәләкәй ауылы. Яңа Ташлиярдың ертелер. Шыннан да, аңды есімлі ауылыны бірісі бір білмей екен. Аны мұқтылып та ертелер. Шулай деп әйтуім болды. Арысы да рахаттанып күліштілер. Аштық шулай деп әйтелер аны. Аты yoqsa, Яңа Ташлияр имеш. Terezeden qarab baran, tüm qorаңғы. Mine Mizele başkada kelip jettik. Ayda, Mizele başta bir ersine kirip kun, irtege irtuk avluna qaytırsın deyip, hemmesi de meni Mizele başta kalırga öğütki başladı. Yok endi men aytam. Nişik şunda xatni qaytib jetkeş, kişiga kirip kuning deyip. Mine bu kurbanını şıkkaş, bizning avlu bitindi. Jalilgada kelip jettik. Meni urman kırıyında düşürüp kaldırdılar. Şil çıkıp tura, işleptir ay görünmey, kurka kaldım. Toyak gibi gevreğirini sındırıp aldım da urman işine kirip gittim. Karga baskan idim, astık batı. Suyunishimdan, ey Xudoyim, şulaygına bulsa yarar edip kudap koydum. Urmanga kirgach, ko'z elashgan kibik bo'ldi. Uzoq ağaçlarda ayırmaşık ko'rina boshladilar shekilli. Mana bir zaman oyoq bota boshladi. Tortib olirlikda tugul. Qor, mana shundan, bildan. Endi ishlarga kirish chiqarganmi deb o'ylab turgan edim de, yo'q. Şahtı yirak girdim şekilde. Nişikkine bulsa da olga barra gerek değil. Dirliği başladım. Kalterini şişi verdim. Şarıf filan burukunu sumka atıp koydum. Uzun kordan bana şuşlayıp atlayayım. Bana şuşlayıp egeriyim. Ezgine xaziyem da hemen olga tavaş uşam. Bana bir zaman korkup kaldım. Avul yağına dürüst qaytam mısın deyip. Mana şu uy, ko'nglime kiruvi bo'ldi. Optirab, qo'rqib qoldim. Men adashdim. Yo'q, meni bundan bir kimda izlab topolmayishar.
Үз башыма кайтканмын икән, әни сен саудыр, мине куркытып кына телеграм биргәннәрдер, кайтсын дип. Чөнки әнинең мине бик күрәсе килә, бик сагына дип язалар иде. Кинәт якында гына ниндер бер җәнлек яман әшче тавыш белән кычкырып җибәрде. Куркуымнан калтыранып куйдым. Юк, мин әйтәм, ничек кенә булса да моннан чыгарга кирәк. Шунда үз-үземне сүгәргә керештем. Син минзәле башта гына калган булсаң, нәрсә була иде? Үз башым булмагач, ичмасам, шәйткәнне тыңлый белергә кирәк иде дип, үз-үземне тирги-тирги һаман алга таба шушам. Менә ниһаять ай күренде. Ләкин бернинди дә менә шундый ачык җир күренми. Нишләп бу урманнан чыга алмыйсың мин? Юкса бу урманны бәләкәй чактан ук 5 бармагым күп белән, күпме җиләк, күпме берлегән җыйдым. Юк шул, кыш көне үз гомерендә беренче мәртәбә төнлә урман içində япа-ялгыз калдым. Хәлем бетеп, bir кайын төбенә утырдым. Ут ягар идем, шырпым юк. Тәмәке дә тартмыйм бит ичмаса. Күздән яшь ага. Авылга кайтып җиткәч кенә үлеп калам бит. Әнине дә күрә алмыйча. Шунда кемдер колагыма дәшкән кебек булды. Утырсаң, катып үләсең. Әз генә булса да алга табы бар. Кузалырга тырышып карыйм, көч юк. Кулымдагы сумканы ташлап калдырга уйлаган идем дә, күчтәнәчләрем кызганыч дип, шарыф белән билемә бәйләп куйдым. Кайтам. Барыбер кайтам. Нишләп белмим, монда үлеп калырга тиеш. Күз яшьләрем акмас булды. Үз-үземне кызгану, жәлләү ынтылды. Юк, ничек кенә булса да бу урманнан чыгарга кирәк ди. Кайгырма баш, түгелмә яшь. Без күрәсен, кем күрсен бит татар. Үз алдымда менә шулай басу күренгән шикелле булды. Чыннан да ниндер бер басу кырына килеп чыкканмын. Кырдагы кар урмандагы шикелле тирән түгел иде инде. Урны белән җил сиберткән. Мин җәһәт атлый йөгерә авылга таба чабам. Авыл һаман күренми дә күренми. Кая киткәнсең бу авыл, мин әйтәм. Барып чыккач, шак каттым. Авылны кар күмеп киткән. Авыл өйләре менә шул басудагы искир саламнары көкенә беленеп тора. Bir kimdə bir nindi ут əsəri yox. Ütürgən tavuşda işitilmiş masa. Avul məngigə tımğan kılıp deyildi.